paliji, utinglo, gudi paliji, utinglo. Be tutual luak ma megwa un luak moneno la kwa TV ana meta jolu inena matini kuna la didi ben ket ma cheng jui cheng chabet tuju I wang tiano mana cha ma botwa kakany I Uganda nyoy Africa no beru I wang tiano dong lutua tamni tini no atamni abien mer cha koka keken cha dako pa lok ko mo ken pijeme matiga time dong atamni wunu nge mabe nyo gwa beru ka ngiyo nyo beru ka neno ne uchum kamano wunu neno jami mukene tiga time I Apaa ma ni dano ma megwa futika meta kito mano to ni pedak ni to mo ma bino gwa kene to mano kibino kitima akaka nek malit nek alany man jemi matiga time I Apaa dong lutua mafut pa chero mabo tutwal uwek kong anakel ngarachiel ma en tie I Apaa kuno ma en uber ka longe dak bero ber ka wakama bale egonyo ber ka time ye ma en tiki detail ma duong maramo tirne ci gonyo wiwa mabe ikit magene ino chaka kere jodi tutwal ko ti live ila kwa TV weki ikonywa kong ki ngo ki kome mutime wek wange bena ana fo joli tunyi kidong lok mamigi Kama be tutwal luak tuju matika winywa an kilwa ko essence woda pa kinwa la pa kan tiara beru ya ngwan pa chwa tia pa kan yo we chao ne pa cher kamo ikarme kam picher kam wala ko wadi ciel atamu gino o cha ko time asaka me duwe ma para reo o be kila dit mon manien magela ho karma kele la dit ki jema papa to cha ko time wa ori wa no dar ma lik ret ma papa pa wa ber kano na ki apa kan sai tuju ma apa yo kere wa cha tek mo kar poden wa cha no dul mari matit bagi pino dar ma romi tek ki beru in wor romo eno sub village kar ma ge o ki cha wa ori kina cha ngwen me wo ni wa ori pa ka penyo mageru cha par chel ki la ga ge dak chen ki ngwen o dio ki duogo ki mo ni center wor romo ki no dano tie chi kriamo dano ki ma ga lo ga rio ma ki ma ko so ngar chel ngwe jo loyo chi ki ngo to na o ki kenyo ki ne la na ga chel o rio chi ki to chie pa ka me rio loyo o bi ni center kanyo terno ya man me ki ne o chia ngwen ni mon por tio la wo ikono ki kelo kama len diele icha apich wano report actually be mari maramo mi attack wiye kimo nya dano kuno kina chawa apiyero mediwo kicha wa odi paka penyo magiru to kar madung dano okejo pitimba jone dano cha horwene ki chero kuno so kicha horwate ki jone magiti ki jemi lwen wenyo atayaro beri tikin gi matek ichinge ine ko lo kareo acho kidaka chiel mamil latin ba tigla ten makareo chie tigi mado tegio ine ko mego eno ni ine ko kede chware achware ke luone ke luon pai so ke luone pai karma gine ko en mego ni kidako ne itinyo latin me maka ario eno chiel ni ario ni
ki chero kere la tin yao so karma dum dano ne no liro pa je me ni fika mede ki chawre am ko joni sasa yen gere yo chiar karma ge ngol joka la ka tungcha dano ki dok joka ichinge itiwo ma eno ne gil da ka ke dugere de ke chakwa uri kitiwo pa kana kana ka jino kere wa ya enya ruwi iyo ya o digo mala wori ge rebe wengi bino center ya bino ki wa center ya ati sap paris ge wa center you know wen so bichiro dano to red mo age kuno ber dara bero la woni atini da wa ga ma dano ngwen mo kene mano rebe pole akara chuli pole ki bedare yo e to lo ma o me ki wa magiti kai ibino ta jone mero reyo we red tika ma ho ki matek ki to ti ma ho so i wan lo ke pero magiti ki red ma rajo ngara chel ki to che ngi ngono o wa ga ma ko kel ga ya iro kulu ma ma ge luone ari ki chere center ma ke center luru o kunu ke wa center enio en la ga chel lai ke jemi mano en charo pier da ko le peo yi ngwech jana biro ki ma ko la ga ne ki to ki me ko ki ti ki bole a ki chunya he ni wi dama dama be na chele o be re chwale yam ene yen ni kinne ko ki bole ya ten ni mena ye kinma let matika teme ya dugi tuchu etele ma jo ajumani tika wa tanyi ko bir mo mamegi ite mo kage mo ko kanye ismaili game reserve inu chake ni kwema makali ba chel kimi akungwa ya makali ba rio ga pa wi abero wate temo declaration kanye kanti ajumani pero ni wen wana chako na na kikeno pero ni gamente tika tika ajumani wa kikel pero pian jone kibira ti kikelo ki mutaka kibira kitima taka komdano gamente petwara siriye machalo monchi police matiwati ke gikanyi kai kelo report ilbe ke cergi nongi fiskari inana ke chako mer bot jana ke chako mote giri ke chako ba chalo dano magi giri cha uno uriti wang red kano dano to no sie nera matile ni port division commander pino kai umiyo no order ni chaka dike macheng bara jare la pere ma ke wo forest reserve game reserve kage noi idi wajeni ke kwero ti committee la judge ma pedo ko bori na kare ni dara ma dong pe pora me bin kenyo ene ki matiti ma pa bai komberi chawa ne wati dana ma rama liba apa ge wiye senda kaini yenta pa ko me dana ti so meda yen peka ka bino ma duong kid me kwa badara mana gima atama ni wana tika lime chan malit ma wa kaburu benepe yang dana wa chamo kwa badara be ti maraj dana ti te baranda maneno dana ken lit pelar lok o mer ka penye ki ya pa kuno kumbiri ini dong luret welgi ramani ning jo madong guto ni chake pitim mutime furatima enini welgi dong rama di ni chake chang ate majana chak mon jere ni otin dana motoro ya bero a bero ma kawana physically eta angwen mone kiate me achuri beni kawana ko ngi pambe twal
pole ke chwala ira i chim ke chwala rio ero chiel pa megni pe wagana ti wajini dana pe yero kanu chiel megni ke chwala mana ni ana hele sino mo ni dana boro ti dana mana ne komgi wang nong tia pe yero dano ma ko to ki chan me wang e ma chi kono giti gena di kidong ma man ma neno ret ti marachi kom gini mom wang mach obero ngara chiel mana ro wang ot kine ko tigi bor gi chwenyi wiye ma ela la gane ha ma ela la gane en la gane okay e dano ma tigi waro ma tego ni tigi na bungwen idong ma te no en reta tayar mano chiero chi o gagade o waneno wachoy gena bichel but jomo kena ko tikin gang kagi o boto okay at ma ki chwenyi ko dong ti rom oradi ori ma dong jona wa ma paya no ge wang melo mu ko ni no pero mi ario ya pa e no ge wa makaro mi apicho yen ge wa sa village rama pe ko dong peti e bia o pe wan yang pa no wele total eto i kit ma chalo kwano dana ma wa kwano ge mu karo chimu ko ri seno ni dogang maramo mi apichi wie ano tie pari sena wengi wa rio man dano madong go rio ku bidi madong gi peke gan gini ko dong gitika kwoni ning ki kama gen go rin yeni i center so ko ka dano ti tekatan pole gitika lege ikingi kangaro binu gi mono manok ki konye ibeno waje ni dano konyi werigi wek olo ko betie peti gino ko ma dano ti tere mada mange ngeni na rio no pa ko ti mata se pali senda kaye e dano bora ti kam ka kara de senda gulu dano ti madir ke senda laima e gene gene ai sai ma daktung la jalula senda la jalula dano ti mat ya an apuoyo dok kera total kot in mertio kawen barangeo ni oloto ubiti makinya piane gwenya mono bere tie malupa ke mach mapeno o manok si wan kumberi enene ikena kada ke kamati de total lutun ote makinya ni korke la yela si waber kala manana kakamano waber ki ye si wakobo kakawa don ana miro wachu botulu tuani jamne katika timme mabe makit ma wiyo mera tika tietone ta kidong jem mogo chalo jana mano dong tio this place man jem matika timme lutua ma pebe watam neno dong kar mo olo sala chuli bene dong wabi yue kikori tim makamane si kigu marach lutua kigu marach waneno chale wachi watika dako ene kwole ini
Dong omera kagwa koni ilulu kere pian angeo ni chawa moni tie pero me kota opero tie mao mio pewa pepe lokima gikito twal po winye che ano na penyo joman madong kumbiri enini genongo okay gaima mege madong gen go ringo gitie ni kodong kwa ma mege gitika kwa nining che atam no kanyo wanen kidio meno report ino dujo pian cha mon network kela yela Bele di la bele. mm Yo, bada komlo, yo mo rinyo magiti senta pa, mm po kiti ma tek. Kap, ke tetwane, kap tika yelo dano, to tino tika diak, te baranda, mm apuru pepe, ginma chama, pe o tetali. Badana tika konye, ikin gimana na, gijim magari chengi ne. mm Ena dana tika konye me, konye kare luwiri ki, ingeni na rio atawa ni properi parat kadara yen anayana lote no tima duong chiron benepe di mapol mapako jot kum benepe kiro ya tai ni benepe kai so atama ingeni na rio ate no wana tika no pako mapol chotwan makeme di tu dana ma tika tai kiro ne na waje dana ma ana pia ko gidana marama ali papa biye magiti chenta kai ni kede rit kiro do mano wati ke kai dano ti matit kina dano ali para pi chuda ni ma wati te ki chawane atawane ne na tema ma ko chen kiti chen abere twara ne ko dano kana ti gina no ki cha ti pa dano alega to twale lo mi kon gi bin gi kon dwa yen tine ne ki kero lockdown apeti chero ni ka gama cham wai poro wai ga pe mi re ngol kuno akade noi Ginario magiciego no gatine ko dano ni dano maraj ma pega pa dano ni chaga tigo kiti magano in madano rin ke no tumo tino ko pa per matak ti dano ana ne gin ma ana tikke me ke dano tim ka karate apa senta gulu gulu ila jalura on site padana ma pa kanje ola gida ene ka bera denke ma de pinye ne wa dongo no chi mi ta kanje plan kano lo mi kontie aji bi kon dano e ko dano yenen yo kere kira kwak kamen ba dro ko kere kit met mana ki ma tie kai ne ko le ti le total ano report bene ni ta mo kele dong gitie wai palema kweta yes mm so side mo da kuno ne wang dano ki chere palema e bana yo mo kan tie cher la kan to mer kama dano ki ga ngwe da ye afo total atamni in pura be ber ka lokiri malupe ki lokom jame matete me chan maliep matiga time ya pa botwa an pura be mete ki nongo lok ki boris si atamuni konywa kon kara pe mi ngech dong kong pe ko bedini kache nen gore icha go chimi chamo mano wa mier lok ino kata yam timbe konywa wera tetwa ki dong be in chalo dano mano ange in bene la lo ki kuno konywa bene nong ngej mogo mano tut makaro kiriwa ma in mio botwa ner matini we kano wa twal lok wa twal lok matio weng ma la bo mo mudong ka dong wa penyo ma ki kong ki bor piku bidi tika mero niang
en la diet mon magikelo manong kumbiri dong en do cha miyo a rokcha matekki a gen iwachi ni kache nen cha mano balo time gen mano en jon en madi mone magiluongo ni madini bien an fudlok ma ana no gi botu kuno en jone weng pe madi chomi atu luongo ni jomon magiluongo ni madini donc ada jomon eno magiluongo ni madini kiwachi ka gen go timo bal ki report ma ana no mukene be ma ini wajo ko bedini ni ka go timo bal ma dong gitiga dak ka go nonge ki mon ki mote chalu gi achiel dak nyo chalu wai gen ma dong mar ka timo ni no gen mabe tutwal en la diti kika kenyo kono en wajo ni ngo ki kome ka dong tero gwak bot dano ma pat ki lo ki dano miro ani en mukene wajo ni ngo malupa ki lo kom to ma tiga nek ki kenyo la tip ma dikelo mule nge coach Robert coach eno berga blaming ni mon mati kenye ni mon pa Robert coach en monye otie ilakang gi onye gi lakang bilok me banal so mer ko coach jok monye ni we kene chak tiki mon ma mege gi kumene so we mon ma berga tikeri kanye wen ke chier bod yiti en jema chiel eno ni ai kar ma dong gi kelo en mon ma mege ma en wachene e jeme en tika meda alaga mo pe non kai chero reporting non tagi o waye eh so wachwaro ko bot for division command eno bira na no tini okelo brigade commander mo kene mo kwanya chani ta ko dokere mama okelo eni podong treatment kiche pot pe o chako pa wana given ya tamano wan ko ber ka following kama gi chale mon ji patemo ngo ode ma gi mene gi ba chaka ti kere do kum dano ben wan mo ti kanyi bo beri la bo ayela era yela ne gi tiyo gi motaka ma gi nano ka gi bino ka yelo wa kanyi si wan be wa yele me lo ke gini me wek dano kwan je mi gi koro kuno wakti wa koro kere lok me judiciary inquirement ma gi ba bino ilok me neno lok ma president o chimo gini tamani jana yeni yana ki kwak ki bino ki mini wa lok ki nge lok ma megi ne yana wana chako ye ki lok mano kien gi kar kere era ka lok pa ami brigade commander fort division commander mo wacho eni wana pe ki chwa tak bene pe wa ye yen Uganda ni tigi chik kena mero ti wan pa wa kwero girmo ken ma chik wan peri wakanyi wangiyo ni watingam para mamewa to kadong tik tiere wan kama watiere tigi lok mo tigi tetio mabe waniang machalo wana nywele ma Uganda tawa tigie mo bebe no wa tigi piem mo ne wa piem gigamen ero wa mir ki tetwa yo mabe wek ne dano ka bir mo no ki magingeyo ni gani tien lo kana en chero gi chero ka mo ni no gina ngo ma gina mo chero ka mo ni no bene dano tie gi na si wan watie wapi berbere ka lok ki dano tit machalo jemi ti ka la ka kere we dano beno bere ngeyo na mana gin ma ana tama ga ma chiche ki lok security wabe ka kubeke di kamau di wan wajenge kongun lo cholo kangea wapi me ungeyo ni kama ta ti kama command kama ta wo command wapi para change afoyo tutwal afoyo amin walok matie ana lego ni won madong tie ma olo mini wa alok kama enini ututre tutwal me gwake kar tuju idong o unyot direction nyo umentar mabe kilwak mamekwa magatie ya pa kenyo werno oroto kore alany meta liet tutwal matiga timeni kong dong bene ukiri kong machalo wan ma wati ya pa ni kong un ma wati
chichaka kenyo mauti ikid metela unyot yo mabe ene wana tiyo ye apoy napo apoy kitwal unuput mabe ba okay lu tua winyo jemne le total karma duong dong karma lach lok enini wan waber ka lok ne ka kany ono dong watam ni olo kichiel mo tim man en marach matika time e Apaa no dong kong gik si waneno chalo wachi dong agik ne chalo peke ne chalo dong bi meta mera ne chalo gwak dong wang ma churi mati Apaa gutumo duju ka gwake gini eni bigik ano na tam ni tien ni abino mere cha ngar mere ko twak de kamera ken cha daka piani time liet tutwal liet mabebe pede niang umi nero kirwa title ma megwa tieni wan tira dak purwa dano wan adedene tira dak purwa dano pian ka kichoro koridane egene kilori mebino katima ranyi menek madraju kuno yongela chen gen ki gware gi dok gi cher gi kupe ki gamente no dok gen marach tutwal en beru gen marach tutwal cha tam ni lutua an tiene paramulok pamera bolwa ka uno neno chal me tim ne galany ma time Apaa nene pe mer para mo kero gi kakany yani chamo kene YouTube bene promo lor live stream enimio si antina pegi lok pa bi loko tieme kila penye ene keken ne wan furudano right. All right. Otema keja abe kwan lokadano keken dano makilwonye ni akidi Catherine chiga wachi I'm present pama anafoy matek tutwal kidong bene kipiera nono kipiera nono abnon jeseva chiga wae ni jesiva nyo jeseva chiga wachi ni following you live from Gang Paliech, Gulu City. Much love to you, Ladidi Ben, for tutwal for matek. Actually tradition forum Tigawachi Deben, our leaders don't treat us the people like human. Well, what is it so difficult to stop this bloodshed? Help me understand. It is disgusting, emotional, and frustrating. Yeah, it is true.
I'm so emotional. That's why my cameras are off. Tema keja. Um, Jana ni ogweta tika waini la didi ben gina ngoma tika time di Apaa. Coin tips it was. Ibiti makeja la dit para utir loka ini dodo wen kar ki kare. Uh, Kian lo achiel ni wati rodong ya chekne kidong mario chunya furutoa. Mabena no pada ramutir ne ngana. Actually, tradition forum. Tika wachini actually used to be warriors. We defend what belongs to us. Now government is asking people to leave that park area. Where do they expect people to go? Is that move permanent? Yeah, yeah. Angeo meni dong mono kia matia ene ene. Kana dong go ya yona maraj ba. Kadong kama ene dong ketemo kerba. Si go ya yona maraj tu. Um, all actually all over the world needs to unite and and raise funds collectively to support the people of Apaa. Yeah, I agree. I agree. You know, any tempian kape dano do betaw ke cake ko berini. Pian go wa chamgi, go wa chamgi, kitemu temo ma pebeyo. Muke any never, ben never dano ni pede ram ta kayir. Dijo ke any mangi cases pa dano ma ben fugu la ken pin bere no tie. See, a town it's a good idea. Um, it's a good idea. Uh, Actually, traditional forum, the Tika Medman Moses, Tika Wachine, the issue of Apa and Balalo, trust me, in 10 years, actually we'll have no land left. Kawa ye again. Marane and what you put beno, no. Kawa ye, pata piyong armo, entro chao kenedong, per tekni bene, pede to amero, America meno. Uh, Mercy LNT Owaini, our land is not for national parks and government for our people to live, or government for our people to live on. Yeah, yeah. Ojane, an Kongola ini bajane, ko wera waji lepi Kongola. Dong duong tutwal, ko park, ko forest reserve, kono nga gini ini duong nga ta dong. Neno, duong nga ta. Eto, yung election no, yung election no kita ang ikel mai, nilo pa mai, nong ikel mai. Tia kelo ki Amerika ne ko no, kono mai di ben ko e mai di ko. Jana ni gwera tika mere be wachini atie kan neno ne ni ladit lobo tie kitam me kwanyo lobo kibot kahawa me actually chi tie kamiyo ne bot jo balalo madi tudiro actually miere miere uyi kit uyi uyi kit ki chik
tekwaro machala bila kom lok tega kenyo atamni ngom ini ko gete miene bod belero ko gete miene bod madi adane wa benen bene chuchak bien man beru chare wachi ngat mo onyo dul mo gukero twingio to twal mene ana gini ni gen gitim an jone bene jo magiti gi gubu tigi ker muramo magira ko timo kit ki mo ga kan magitimo ilewo ga ka ini ngar mo ma bene chimu tok gi bene pega ye bien kai chimu tok bene yin bene pe kwa Oreton chika wachini I pray for Choli community. God help you live a life in your customary land. Ufoyo legani ufoyo matek. Moses Jangor Betika wachini I think we need to replace all the MPs in the next election. Replace all the roadie, including Warachana is the worst what I have ever seen in my whole life. They have left actually people down. Left. Oh, Kello Johnson tika wajini pingo Paul Kare duchu bedo actually again. Ngamente ni miro ngo do lukajiwa. Inga mero ni ke biena gamu penya kanyba. Masi Ellen tika wajini actually ribe apora wero luro tiero wan duchu waro ujane chi chunyo chwe ukero chal me koko mano chunye tika chwe kere atamni masi ene energy ma change bi ana waje ka kan mami a wache jar ko lo ka cha du ko do ngan man rak tika yer le wor ngan mo tika yer wan wa chwe wa tika yer te mero ke ken ka ini po bi konyo wa ye jane po bi konyo wa be po bi chwalo wa kama kon wa ber ki dwara chiel ma pege niango ma tika time ya chwe ma pege ngeu ko ngari tika time ni ngari goro tika kwe kon ki beto ma pege niang achul tamu achul timu ena gulingi ngama titime kon eno ni aye kon wachiero ka kenyo awachiero ka kenyo chi ber be man le puoch mi chetang men nga kono te men nga jone actually tradition forum man Moses wechiga waini okay in wrong wa pana unoana noya okay wait I think anena poka mo chika kanyi they don't care greedy arrogant and they think we are not human. uh Lino Gomez here, what kind of life is this? This is indicative of your country having no government. But yeah, Lino, never executive order ngo. Maka chene la dilo mio. Ngot mo dak tima bino question. In dak food bino dak food no itega log dak food ki chao nyuak ko ne ka nyuak ko. No dong executive order ko do. Dong pedong congolative order mo ay dong.
I think an ko wan neno maber tik ini ne chalo pe executive order 3 mon ma president miyo ni ine chalo congolative order mo um Franco Nyeko Tigawaini, there is nothing much to discuss about Apaa. It is a government killing actually in Apaa. I don't know what to tell actually to make them understand that M7 has infinite hate towards us. Monotame, Alfred Komagum Chigawani, that's painful, which is true. Very, very painful. Um, Jana Nguerabe Chigawani, let Dudirume actually, Mathieu uh, Idok Chich Pagamente, uh, Kono Giloko Ninga, Loki Mugari Dok Tek Mo La Dit, Narmo Winnie Bepe, Piano Mugari Furchulu Dogio. Ero gin ma anange mabe, man, gin ma ange mabe, en John Magiti Gamente Ben Peggy Mir Kuritim and Matiga Timeni. Penan foot kinena di money ini. You know, Walumon Kikome, man Walumon, Manogilumon. Gitika Koko Chili. Mukere Gugamulon, Mepu, where in all toka iti tim kuja, Kigang Gorka in a down water fu. Ero diang Biono Chamu, Foro, Ma ini deno Kerkilon. Chile ere ka ini wini nila mono chile kimudogo. Ka wini nila mono timu kimoni. Chike kore kome. Jebe timara jane. Franco Nyerotika Wani, until M7 leave power, by that mean by that I mean until M7 receives his casket from nature, actually will never rest. Mirbedbe ni gwakache loke ni kakare. Gwakpeno en kaje nen mukene bene tie chipur na actually bene fur be mede kitar. Chan bene fur be mede ki beri lo waka kany. Jen chuja teka chue ma tek lo tua. The lies Uganda Chikawani, if actually think their problem is going to end without standing up and defend themselves, then let them wait for the end of actually. Only Mudoro can make these people think twice. I'm cooking on, I wear a quit, I mean, no. Araba Chikawachini, at the end, we shall win. All you Laquet and many others, other platforms are doing is document the facts. All we need are the few with passion and love for the people, like you have Latit the Ben. Afoya to Almera, Afoya. Dino Gomektiawani, it is our responsibility to keep on telling our people, our good neighbors, the kind of life that the people of Apaa are faced with. Is the government is the government uh, is the government that is serving Uganda is democratically elected really? Wow. La penye be lugama idong kwe. Ukumu innocent. Chika waini, everything has beginning and the end.
God Almighty is watching everything and He will judge accordingly. I'm still listening from Kampala. Atamu wa konyo kolo ba kwa ngwa timu kina waramu timu ne waktik par ba mbero beriyo apoy. The lies Uganda. Tikawani actually leaders in Museveni government must leave the government. MPs from actually should think of what to do. Is it worth being in the parliament of Uganda at this time of forced suffering on the people? Araba Tikawani, the few greedy leaders at all levels may let us down. Uh, but we can't lose hope. Many are making up, especially the young, many are waking up, especially the young, educated, and passionate, uh, uh, yet passionate about the people. Yeah, yeah. Tami Bay TV watching Apaa issues are so sensitive to us all debate. I have some point to air out. Can I connect now? Okay. Um. Okay. Let me share with you the link. I'm going to share the link here. I'll share the link. La Beja Isaac Tiga Wache. I'm going to share the link. Pepper. Just in a few minutes. La Beja Isaac Tiga Wache. Ja la poe matek beru kedi. Eh. Oh. Okay. Mandak down matin nano bene. Kamana ti ye ko. Na da ngi ping. So ana poe matek. Poe bene. Araba Tiga Wache. Change in favor of Luo actually will be inevitable when the time is right. Ubino yoro en chawa enoni. Tika gale karo. Dano tumo. But they know ben waka metadon. O jaro John Tiga wachini. Man la chim man la chim ni one actually watie a pair guakolobo botwa pen chakachan. Wayen uno yo mamewa mechung matek biwa kenwa ribe kichung ki dwan achiel mieta matek omier ke duok ngom watichu wapa nana wachi ripe ya jana tuwa ripe ke ken ena tumo ripe ke ken ena tumo abino kare chabi bien loko lokom ripe ke ken Jamiro, near Enamira look my tooth, a dog cart, my megwa, kama ana aki yen. Amira tea carry chala bol, see anon in Bibiano Chuchake. Olanya Steven Tigawani, one actually dong, on your pay. Kita James it make a wang a get a name camano. Erko a year, Ben conyo be pay, conyo be very pay. When you're got and repel and I want what to call look at yen again, well, one better chill. One better chill. Kid ma John Jara wajini.
Chikonyo wango bertie. Neno. Chikonyo wango bertie. Kumo innocent kawani. I urge all our truthful leaders to fight for justice for us, they actually. Team Frederick Ricky Tikawani actually must start settling around the land boundary. We normally don't occupy our boundaries. This sort of behaviors has never been in Uganda before. It was there. If it was there, it was not like this. The invasion of Uganda in 1986 was the start of this curse. I promise to be part of this struggle, this noble struggle. Okay, bang, 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 bang. Moses Sikawati Ben, did President issue any executive order on Apaa? No. Which were a team of judges and magistrates. Maybe you know kakwedu. Ma ene ana wachi kikwedu nga. Nino cha ana bina shoga. Ma wa ujan anka wiedo tara madongwa pange ping. Chigene ni kikwedu nga. The team Frederick Ricky, Sikawati, why can actually expose people who are stealing land? Maram Timone Timo. Jana no gwera tika wani pinto da hochalo ikara pa Joseph Kondo nen chalo gamente petie ilobo Uganda. Winyune liet tutwal botwa machalo wan tutino actually liet. Woda nga gwera tika wani apoyo mera madit dong ginne o liet. Tama actually when ki a malo kalwen chi kilwen ka kape chi watum pitung chiel kar moja idier balalo ki ping apa dano tie ka koho kana weng ya kakare genetika weng ramu kin dano yang luo pade pedong ti akanye ne chwe chwin ke ken umiyo tika ngar kom koho ki komas an gen malet tutwal Ojwiny ogere lakwal lakaro. Tika wani mot ki poch madiet mada lakwe TV anapoyo. Man chwe chwiny matiga keyboard masi. Maliet tutwal mado ukoko kenye actually. Lino comic tika wani the abuses that has become very rampant among our people these days. I mean, the issues of vulgar words are stemmed up from the hardship our people and many Ugandans have been plunged in for a long time. Yeah, but I think we should also give our time to regroup because this is a time for getting together. So we need to regroup to be strong enough to be together
That's what we need. Lep ene dong kerken wa balo ming ming. Ken ku biri ene ni kache nena da repe mieta chino ini miro ngat mo ke ken matika kamoy ken ka put pi lokka kaka cheke la tien pajo no ini miro ilwanyi kin. David Tabo tika watching what I know these people of M7 want to make we actually to remain poor. Chipe nega nega do tuwa wek wa gaklu chana meno. Neno, peke nega nega kache nen mo kita gine tikere eno. Dano po miru tuwa. Neno. So, ojuin ogere la kwal la karo tika wani ribe ayetero. Kom lok tika kenyo eno dolo te loko weng usua. Loka ripe. Dolo te loko weng. Kawa chako loko leba chien. Chata alaga alaga biberi tie. Um, actually link, Chami TV actually link, iramo bino, si wajo tama megi, kitma ini penyo piere. Actually tika kanyi. Lino gomik pena tika wachini, I wholly, concur with you, la did the band, that when a group of people are united for a common cause, they will never miss the point. Let us not waste time before we congregate for an everlasting solution. Yeah. Atam ni mon bedong comments ma dong kita ke ario ke ken mano mera be kan atam ni gin madong gwak be gala ene tampa tami uh, pa tami be kanen ka. Just 1 minute. Okay, tami be TV ate akur in ken wera a ki yam ka kan. Chima ke ya ne pa logo ke ma chengi gwa nya logo kere. Pieni chunya ne putie mauto ma atam ni ka gwa settling. Tiene bene no mera anarwate ki ladit o honorable o lanya Gilbert si agwenya gwenya ne mukene do beru tie omio power wate ci put gwari kina chaki mecha biete enini wan waber wate chika warwate wakelo lok mano wano vinywa wakere ni yam mbotu ka kanyi we ubepu will ni anabero tie ya palaro kama dong ini no ni lok mabalaro ti ma tek tutwal ma ana lok ma duong ki dano ma lok e goni tuchu bi bino yam ka chel wunu timbe win dak beno niang ngo ki kome ma utime ki pajo kuno achero bene dano ma ti pala ber a loko ke gi dano ma ti ki okiri ki kome kama non loko ini teka ye a loko bene ke gi chi atamne ubino lok ma duong mano per tek ne bene wunu nge ana bi berga chwala gi okar ki kare kidong atimu video shell ma nyuru shell ma balaro tika goye gini mano per tekne won onen bere show me tamu niku ya piane agi kila pen pa dolo tien loke ya
man ene man ene lok matie chi ai kira kada kira chele ken kadong omera galeo kipino sidong an ave a ki kakany luchua atam ni no lokom kena luru kama rach twal an chala kwet kubiri inini jemne duong matiga work at mati a work ye ikina kenyo wa channel mamega dong loin bena tiye malok ene an probi kate kere kina ni ma pe bo to twal apart bena ki ene lutua buara mo ko tie mo ber katime do ko mamega dan mo ko badong ki chwalo ki bena koma bena ki tie che dit ben bena dak pe mingo be to twal ba ana ye bena ka chaka ene arwata bena ti dane rwata pe ne na ria nyama chelo rwata ruo na kon rwata lokka ke ber kalonga mer kere la ki chaka lok mon kenyo itika chaka lok ka yop mo ma ti wai dwe ma pa mo kama nyen er ka ke lok ke o ke dwa ka lok ka ko bele lo ki ko na pa ki e kono ko ngo ki ti chama a cham cho cha wai jan ti ta kom lok ko ma yin luwa ye ka kan yin pe luwa lok ka man chi la wi cho chero o chi mako er ki kuma be lu tuwa ana tiki recording en ni duju ni ma chel ki ni ma rio ma da tiki kama ana poko gi ye makache ni mo gi mo ti me koma utimbe wundano kita chigo ukere ni ukere loke ni wago um achi ki ngara chel ma ubino baroka ka en mano miro mi tama mege chine chalo kiko marach pati ka neno sound ma mege tie kidong chal ma mege bena pati ka nen ka kany atam ne ke temo dojo chi dugi ka kany were um imi tama mege chi utua lokti maduong jema tika tema maduong ana tam ne ini bena ka whiteboard tu uh ujuinyo gere la kwal la kare tika waini diben la chwe jomet o mini tek twin ki yot kom wot keri kiu gori naka ana foye um jana no gwera tika wa diben umiere bed ma igwake igwako kwa ni ka chel ki jo ot oti ya ana foye matek abi yele tutwal me gwake um Oh, Charles Ukele, I can't say I'm sorry about the issues happening in Acholi land. We, the Acholis, will never accomplish anything if we always want to appear to be the obedient servants of the rich, all those in power. Loktega Kenyo. I urge you to stand firm with your God and the Lord Jesus Christ until the far end, despite all the threats.
Stay safe, and I pray for protection on you and your entire family. Our legitimate actually needs you. A fire. Tuswa eni bedong ene chalo wakchama ana okere ya kiki me lokma ana kilo boto wa tia na berange gwa okere nda ke par bichikem china a yen lok me jema jega jeme ki apa tima liet tutwan ma chale dong parom kerne boruga kany kangat matika miro neno chal egoni magwa onyo pia neno chinama matika re wang square na kamene ini cho bora WhatsApp ci wachi miro neno chale egoni ci ana bichwale ne bori ci we ini nen time alany matika time ka eni um KD uh, KD Ivanovich chika ma nye kitega Ivan na mukora chika wachini omera ben mai gwake dok walego piri ana po lega wo mede bena kilega apo ci an don ka ati gwake um kapura chio ma kwa chi abi mede ki mio ngej bot ka niano duju mana ni gin ma ana chi ka menu mera tim ma ano chalo gin mo ma dak fut kela la ye pere kidong um tar paluo bena TV man ma men la kwa TV tika wana poy mi ngej bot luak la ti ben ana poy bena man ene gin matie uh me kong dong anen kong man chame be TV ma en bino ben tika ka ini kiko marach pa biro ka duana ye fatika winye um wow wow pange patika winye we patika neno wachili tirada ini okay Nechalo connection money ma peti ma bed twal mi patika neni ben patika winyo duoni kadan tika neno in chiko konya ba o wek kingeo ka en kome tika nen mi gwa bene duoni tika winye chiko wek ange bene yani nechalo technical issue money tika ka en ma petika ye Tami be atamni gin ma wabitimo maber loyo ene an kidong kapo akor wacheng chabet an abidugu kongdong bilok ma pa kidong je mukene ma pat matiga time ken piny an abidugu chi ka in gin tap an abichwalo link bino bori chi wan waloko ati kakany wek no tama migo kati wek tama migo kati ano oye kiwia mu oli achera yue benadong apoyo lokitar paluo ma en tiga waini la chwech ugwak an kara tuchu atiki gen ben ni la chwech obi mede ki gwak an ki Jimmy achelam tiga waini message of hope truthfully actually people are going through their darkest time. We must continue to give. We must continue to give Shilong Ale Pedotia. Lino Gomic, Church with all due respect.
afoy chuchwa afoy matek o wek a chel ayue dong kong wiyane petika kare tawne ka in tila mi tammo ma chichu chaki ka kany kama ana romo o aneni chikong kiniana ti mone ini weka wiyere pore kong weka ngi kong namana ti en afoy ruot me polo med botru kum